thian le unaute in lodam tlan ka beisei vo in hi music lam tuitan khan han en leila hriat zawna tanin ke ai thiam tam takin omang ti pok hria in da chuatlat lo khachuan minan hu thei lo ni a ka thia me ka ti wang ron da kan lo ni ti ka soi le du ni hei hi BLX version transmitter ho tan bi ka ni a BLX4R tiang verani lo chuan ama hian hetan volume down le volume up na mi alo receiver a hian chumi ni wang chuan hei hi BLX version Shure wireless big tan khan PG58 ani amo SM58 ani amo apoilo ni hei ati dai ang ve a volume down dan le alo down to chuan alo up dan ha kan enchin do ni ang ve ta heti ni enanga I hong do na ni in honganga I hon to nu chuan power onanga power on to nu chon hei aron omanga ta son so full stop achunga omlo so full stop achunga omani chon hei hi so full stop zone so entaila full stop omna zone to so -10 decibel ti ni volume hi -10 in and bring down sati na ni khati omre reng khan he microphone dang ain ama level pui chia PG58 ipo khan azoi don ti na ni tuna hai chon 0 ni 0 chu -10 ai chon aring jok fe ole khati omta kha chon he lo ring talu tukta mixer tang pon adjust rom khapar ri ni chon -10 decibel a -10 vela volume I down du ni chon he channel button hi voi hati I met ko ni chon channel line thak do na channel 1 2 3 thak do na met ko lawin I en photanga oh hei hi volume hi 0 ni hi -10 in kan dan hiam teng ti do ni chuan khata tak khan I mu towa om lo ni chuan I met rengang ti lai channel button hi second lead ang second nga dot full stop I mu thleng I metang LED ason enanga met renga second lead ni thai second nga ni thai so full stop aron om chia ta ni dot thami LED dot I mu chia son -10 decibel in azoi to ti na ni he microphone big hi ole khatiang bok khan tu na hen -10 decibel ania tiring do lek kadu Idia ni khachuan khatiang che khan I met leang hei hi 1 ani mo 2 ani mo 3 ani mo channel hi chu engma problem lo I en ber tur chu a channel khve en lovin a dot chau khai ve en don ani a dot chau chu ve en ta o dot om ta ni chun hei zo ani hi itinga khata khan second lead nga second nga dot so bo thlengin I met le don ni ole full stop so bo ta ni full stop bo ta ni chuan antingai tiang tikha chuan hei hi 0 a chang le to a aring le to ti na ni chune hi ilo met sualai ti palani kha chun hei chu hei ti hian a channel khai chin chenga a channel 5 pon ni se channel 6 pon ni se kha chu a dot lo full stop lo kha a channel ne hen ain kai noi lem lo ni a ain concern lem lo ni tu na 0.5 ani ta I met renga full stop dot I mu thleng so -10 decibel zone I mu chon tikhan -10 decibel in a volume kha hniam sa ti na ni a volume mo a signal mo a gain mo ti kha chu boilo taila a rin na khrim kha chu volume ti vekila all sam berin ka hria kha ani a hei po hi PG58 ani a I du chon tu na hian SM58 mo beta 58 poni sela atang point BLX version b khi chu I power on chia chuan iwa muha langa ta point hei 0 ni ti na ni ain angvek hei tainen ji ki te takte in mudro -10 decibel ain ti hi hei hi ti hian ain ang chia tho hei SM58 ania ain ang chia ka metanga entin ro ka met reng ta nga full stop I mu chon so dot te I mu to chon hei -10 decibel a volume kha -10 ni ani amani direct topin ti kha kan thre do na nia BLX version b kha chuwang cha tlang pun ke chui hi mixer tanga ka ti thina wangin 0 ka dat lang pui 0 tur chuan dot so about theng I met rengang ti khan 0 ani mai ta ni ti zong khani sela in lo tangkai pui ka beisei ni kan channel te iron len lu thina wang khan kan lom tak zet ani kan lo me